Igisirikare cy'u Burundi kirimo kwigarurira ibirindiro by'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza biherereye muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe iki gisirikare cya leta cyari giherutse guhakana ko cyinjiye muri Kongo. Amakorero mashya ahari avuga ko imirwano yabereye kuri uyu wa gatatu. Imirwano yabaye kuri uyu wa gatatu itariki ya 7 Ugushyingo mu gace ka Kigoma gaherereye muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero aturuka ahabereye imirwano agera kuri social media Burundi, dukesha iyi nkuru avuga ko ingabo z'u Burundi zabashije gukura inyeshyamba za Red Tabara mu birindiro byazo byari biri ahitwa Kiryama na Mugabo. Amakuru rero kandi yavuye mu baturage b'umurenge avuga ko ingabo z'u Burundi zateye ibi birindiro mu ijoro ryo kwa kabiri nka saa 5 z'ijoro. Izi ngabo rero ngo zikaba zari ziturutse mu duce twa Rukobero na Kihinga zigiye guhiga abarwanyi ba leta ba Red Tabara. Aya makuru rero akaba yaje kwemezwa n'umuyobozi w'umutwe wa FNL witandukanyije na Agathon Rwasa, ariwe Aloys Nzabampema, uvuga ko wari umuriro mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku ruhande rw'ibirindiro by'inyeshyamba. Abaturage rero bakaba bavuga ko babonye inyeshyamba za Red Tabara zihungira ahitwa Gitoga, agace kari mu birometero 30 uvuye Kiryama. Andi makuru rero ava mu gipolisi cya Kongo avuga ko ubufasha bw'ingabo z'u Burundi bwoherejwe mu ijoro ryo kwa kabiri gufasha abasirikare bari bamaze kugera ahabereye imirwano. Kubitiro rero havugwa imirwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi zikorera muri Kongo. Guverinoma ya Bujumbura yo yabanje guhakana ko yohereje ingabo muri Kongo. Nyuma ariko igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje ko cyafashe umusirikare w'u Burundi ufite ipeti rya koporo cyangwa se kaporari witwa Mustafa Birori. Igisirikare cya FARDC kikaba cyaranatangaje ko ingabo z'u Burundi zinjiye ku butaka bwa Kongo binyuranyije n'amategeko, ndetse nicyahisha ko gishobora kuzirasaho. Andi makuru rero kandi yari yatangiye gucaracara kuri Twitter kwa 2 Ugushyingo yavugaga ko ingabo z'u Burundi zo muri division y'122 ishinzwe kurinda Perezida Nkurunziza imbonerakure ndetse n'abantu bavuga ikinyarwanda byavugwaga ko ari inyeshyamba za FDLR bitwaje ibikoresho biremereye binjiye muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mbashimire bakunzi ba channel yacu ni Bwiza TV, nakubwira ngo nimba utari wakora subscribe sinzi icyo waba utegereje,
ni ugukanda muri iryo jambo ryandikishije ibara ry'umutuku subscribe, ukajya ubona amakuru yacu ibihe byose igihe tuyashyizeho. Njye ni Sadu Philospita uri kubagezaho iyi nkuru, hanyuma tuze gusubira inkuru. Ushobora gukanda subscribe cyangwa se like, ujye wibonera inkuru zacu mu buryo buba bworoshye. Reka mbashimire rero kandi n'abasezera mukomeze kugubwa neza cyane.